Reka nongere mbasuhuze ke mbahe ikaze inshuti bakunzi bacu mudukurikira ku Ibendera TV, nizere ko aho muri mwese mumerewe neza, ariko niba hari nawe bitari kugenda neza ni ukwihangana. Turababwira ko mu karere ka Nyanza bamaze imyaka 10 bategereje isoko, amaso akaba yaraheze mu kirere, bakaba rero barimo gutabaza. Turababwira kandi ko muri Kenya Kiliziya Gatolika yateye utwatsi by'inkunga y'abarimo perezida, yavuze n'icyo ibona kibyihishe inyuma. Turaza gusoreza mu gihugu cya Uganda, aho utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'iki gihugu ariwe Colonel Kizza Besigye yaburiwe irengero. Ngizo inkuru tugiye kubagezaho muri aka kanya, twizera ko zikomeza kugenda zibashimisha. Niba ujya ufata umwanya wawe waba muto cyangwa munini ugakurikira inkuru n'ibiganiro byo ku Ibendera TV, uri agaciro gakomeye kuri twe, turagushimira cyane. Turazirikana kandi namwe mwakoze subscribe kuri channel yacu Ibendera TV, turabashimira cyane. Namwe kandi mutarakora subscribe kuri channel yacu Ibendera TV, tubibutsa kuyikora kugira ngo mureke gukomeza gucikanwa n'inkuru tubategurira umunsi ku munsi. Mu gusoza turaza kubagezaho nimero mushobora kunyuraho mu gihe mwifuza kuduha igitekerezo cyangwa se mwifuza gutera inkunga ibikorwa bya Ibendera TV. Nitwa na Cretin Ntirushwa, ni ku Ibendera TV, ikaze. Mu karere ka Nyanza ni mu ntara y'Amajyepfo, bamaze imyaka 10 bategereje isoko, amaso akaba yaraheze mu kirere. Abaturage bavuga ko hashize imyaka 10 abarema n'abakorera mu isoko rya Nyanza riherereye mu murenge wa Busasamana babwiwe ko bazubakirwa isoko rya kijyambere aho risanzwe riri, bemeza ko ribangamiye ubucuruzi bwabo bikanatuma bimwe mu byo bacuruza byibwa naho ibindi bikangirika. Isoko ry'akarere ka Nyanza risanzwe ricururizwamo ibiribwa, imyenda, inkweto ndetse n'ibindi bicuruzwa. Rikaba riherereye mu mujyi wa Nyanza rwagati, aho rifite inyubako zigaragarira amaso ko zishaje. Ubucucike bw'abarikoreramo nabwo burigaragaza, ndetse n'imiyoboro itwara amazi yarangiritse, ndetse rikaba rifite ngo n'ikibazo cy'ubwiherero bushaje. Abakoresha iri soko bavuga ko bamaze imyaka irenga 10 bemerewe kuryubakirwa, ariko na n'ubu ngo bakaba barategereje amaso agahera mu kirere. Mu gushaka kumenya aho uyu mushinga ugeze, ubuyobozi bw'akarere ka Nyanza bwavuze ko mu mwaka utaha isoko ry'ibiribwa ry'akarere ka Nyanza rizatangira kubakwa. Kajyambere Patrick, umuyobozi w'akarere ka Nyanza wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu, yizeza abaturage ko umwaka utaha imirimo yo kubaka iri soko izatangira, kuko ngo batindijwe no kunoza igishushanyo mbonera no gushaka rwiyemezamirimo uzaryubaka. Abakorera muri iri soko bavuga ko mu gihe uyu mushinga uzaba watangiye gushyirwa mu bikorwa, nabo biteguye gutanga uruhare rwabo kugira ngo wihute, bace ukubiri n'ubujura no kwangirika kw'ibicuruzwa byabo, n'imicungire yayo ikazaba inyuze mu mucyo, kandi hakiyongeramo ibikorwa remezo bitandukanye, ndetse n'umujyi ukagira isuku nziza. Isoko rishya rya kijyambere rya Nyanza rizubakwa mu buryo bw'amagorofa, ni ukuvuga etaje, ukaba ari umushinga ngo washowemo arenga miliyari 7 z'amafaranga y'u Rwanda, harimo na gare igezweho y'akarere ka Nyanza. Twihuse cyane turabwira ko muri Kenya Kiliziya Gatolika yateye utwatsi iby'inkunga yagenewe na perezida w'icyo gihugu. Kiliziya Gatolika muri Kenya yamaganye abanyapolitike bafite umugambi wo gukorera ibikorwa byabo muri Kiliziya, nyuma y'uko hari bamwe bayemereye inkunga zirimo yatanzwe na perezida William Ruto w'iki gihugu, ikaba yasubijwe kuko ngo
ibona ko ari uguta kiliziya mu mutego wo kuyinjiza muri politiki. Ikinyamakuru The Citizen kivuga ko ibyo byabaye nyuma y'uko mu bihe bitandukanye abanyepolitike muri Kenya bagiye batanga ibyo bise inkunga ku bikorwa bya Kiliziya Gatulika, harimo miliyoni 2 z'amashiringi ya Kenya yatanzwe na Perezida William Ruto nk'inkunga mu kubaka inzu ya padiri, ndetse na guverineri wa Nairobi wari watanze ibihumbi 200 kuri korali ya paruwasi. Ibi byamaganiwe kure n'inama y'abepiskopi Gatulika muri Kenya, ndetse ku cyumweru muri kiliziya zigize Archdiocese ya Nairobi hasomewe amatangazo yamagana ibyo bikorwa, bavuga ko bihabanye n'umurongo wa Kiliziya Gatulika muri icyo gihugu. Musenyeri Filipo Wanyoro yavuze ko ibi biganisha ku guta kiliziya mu mutego wa politiki, ndetse ko batabyemera ahubwo bazakomeza gukora ibijyanye n'ukwemera kwa kiliziya. Yihanangirije abanyapolitiki batwara amadini bari mu bikorwa byabo, ahubwo abasaba kwita ku bibazo bibangamiye abaturage birimo ruswa, uburenganzira bwa muntu n'imisoro ihanitse. Yavuze kandi ko Perezida Ruto yamusubije miliyoni 2 yari yatanze nk'imfashanyo, ndetse n'abandi bose bayatanze mu buryo bunyuranije n'amategeko bayasubijwe. Ni icyemezo cyakiriwe neza na bamwe mu bakurikira politiki muri Kenya, bavuga ko kutishora mu bikorwa bya politiki kw'amadini bigaragaza ubudasa bwiza. Turabwira kandi ko mu gihugu cya Uganda havugwa inkuru y'uko Colonel Kizza Besigye utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'iki gihugu yaburiwe irengero. Colonel Dr. Kizza Besigye utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Kaguta Museveni wa Uganda amaze iminsi yaraburiwe irengero. Amakuru avuga ko uyu mugabo yaburiye i Nairobi muri Kenya, aho yari yagiye kuwa 6 w'icyumweru gishize, aho yari yitabiriye igikorwa cyo kumurika igitabo. Hagati aho umugore w'uyu mugabo wahoze ari umusirikare akanaba umuganga bwite wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni yashinje leta y'iki gihugu kuba yamushimuse mbere yo kujya kumufungira muri imwe muri gereza za gisirikare zo muri Uganda. Winnie Bwanyima abinyujije ku rukuta rwe rwa X yahoze ari Twitter yagize ati: ndasaba guverinoma ya Uganda guhita irekura umugabo wanjye Dr. Kizza Besigye aho imufungiye hose. Yakomeje agira ati: yashimutiwe i Nairobi kuwa 6 w'icyumweru gishize, aho yari yitabiriye igikorwa cyo kumurika igitabo cya Martha Karua. Kuri ubu mfite amakuru yizewe yuko ari muri gereza ya gisirikare i Kampala muri Uganda. Kugeza ubu ntacyo leta ya Uganda iratangaza ku bivugwa n'umuryango wa Colonel Besigye, ndetse n'impamvu yaba yatawe muri yombi ntiramenyekana. Hagati aho umugore we avuga ko nta n'impamvu yatuma afungirwa muri gereza ya gisirikare kuko atakiri umusirikare, agasaba ko nk'umuryango we ndetse n'abamwunganira mu mategeko bakwemererwa kumubona. Colonel Dr. Kizza Besigye ni umwe mu bafite ijambo rikomeye muri politiki ya Uganda, ndetse yahatanye mu matora na Perezida Yoweri Kaguta Museveni, ariko birangira atabonye amahirwe yo kumushyigura ku ubutegetsi. Urugendo rwa Besigye nk'umunyapolitiki kandi rwakunze kurangwa no gufungwa bya hato na hato, ariko akagenda arekurwa. Kugeza ubu rero akaba yaburiwe irengero, ibintu abo mu muryango we bashinja ubuyobozi bw'iki gihugu cya Uganda.
nibyo twavuga muri aka kanya, ariko byanze bikunze reka twizere yuko amakuru agashyirwa ahagaragara niba koko yamaze gushimutwa na leta y'iki gihugu. Reka bashimire, mbifuriza gukomeza kugubwa neza n'inkuru tubategurira hano ku Ibendera TV. Tubabwire ko izaka kanya tuzishyize ku musozo, twizera ko ariko mukomeza kubana natwe no mu nkuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye tubategurira tukanabagezaho. Tuganye ku musozo rero w'izi nkuru, ariko tubashimira cyane mwe mubana natwe umunsi ku munsi mu nkuru n'ibiganiro bitandukanye. Turabasaba ariko inkunga yo gukora subscribe kuri channel yacu Ibendera TV, hanyuma ariko mukanadufasha gusangiza izi nkuru inshuti zanyu zitandukanye, hanyuma ubundi tukageza amakuru kuri bose mu byiciro byose. Niba ushaka gutera inkunga Ibendera TV, ushobora kunyura kuri nimero ya telefone ikurikira: akamenyetso ko guteranya 250 79 17 00 akamenyetso ko guteranya 250 79 17 00 Iyi nimero yakira inkunga na message cyangwa se ubutumwa gusa, ubundi tukaguhamagara mu gihe bibaye ngombwa. Nitwa na Cretin Ntirushwa, hani ku Ibendera TV. Ndabashimiye cyane, mwirirweho muhaye kandi muronke, Imana ibarinde.